Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri two mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha kuri two mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa nuko ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera nyamuneka kuri 6 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko n'imirwano n'imiripuko n'ibintu byabaye ibindi mu gihugu cy'u Burundi. Guhunga kwitwa General Neva iri joro ntiyaryamye we n'umugore we nyamuneka bakoresheje za ndake ziba mu ngo z'aba perezida kugira ngo rwose babashe gucika ibisa nka saga, by'umwihariko byaberaga hafi neza ingoro y'umukuru w'igihugu. Turaje tubyinjiremo, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, ariko mbere na mbere munyemerero rwose nyamuneka mbanze nisuriza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Murangara, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Muri rusange tubaye ikaze rero, by'umwihariko muri ano masaha yo mu gitondo, kugira ngo twinjirane makuru. Abadukurikira nabonye rwose bahoze banyandikira bari Kenya, Tanzania ndetse na Malawi na South Africa, Zimbabwe, Zambia, nabo tubahaye ikaze. Ariko mu gihugu cy'u Burundi muziko hari ibice twibandamo ni Cibitoke, ni Burundo, ni Kirundo, ni Ruyigi, ni Gasorwa, ni Bujumbura, ni Gitega, ariko na za Korine zose za Mujejuru, Murangara, Kinazi ya Tongo ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, tubaye ikaze. Ariko kandi ugasanga ku mugabane w'Uburayi ho dufite rwose intara gatatu diaspora, tukagira Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, tukagira n'izindi ntara zigiye zitandukanye, nabo tubahaye ikaze. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi mu nyamuneka, turaje tubyinjiremo gatanu kuri gatanu mu buryo navuga yuko budasanzwe. Moto twirukanse cyane rero nyamuneka, reka duhita twinjira mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ariko duhere by'umwihariko mu bice navuga yuko bikomeje kugenda bigaragaramo ibintu bikomeye cyane, by'umwihariko ubwo zo ni ingingo z'ingenzi, ariko tugiye kwinjiramo mutajya mu makuru nyirizina twe twayinjiyemo. Muraza kunyemera duhere ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, turebere hamwe icyitwa umwoto amasasu yaraye avugiyemo. Benshi bati Redi Tabara yinjiye, abandi bati yazengurutse ikibuga cy'indege. Amakuru yacicikanaga ari menshi, ariko twebwe hari ibyo tugira gutya rwose nyamuneka tugahita dukuramo. Turaza kubigarukaho, turaza kugaruka ku witwa Reverien Ndikuriyo wamaze gufata ubuhungiro, ubu tuvugana akaba yamaze gufata isafari, akaba yafunze, akaba yamaze guhunga. Ese mwari muzi igihugu bahungiyemo bimeze bite? Turaje tubikomozaho, impamvu yahunze ni iyihe, turaje tuyibabwire. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, tugere tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Turaza gusimbukira rwose ahitwa Gitega, turebere hamwe uburyo ivumbi rikomeje gutumuka, ibintu byakomeje kugenda biba ibindi muri rusange. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ku makomesha agiye atandukanye, tugere tubapudetinga, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza rwose nyamuneka kugaruka hano za Uvira, tuberebe uko situation ihagaze kuri kote y'abarundi. Amakuru avuga ko abarundi benshi bakomeje rwose kwasiga ubuzima, turaza kubikomozaho turebe ese ni mu buhe buryo bimeze bite. Turaza kugaruka ku myitozo y'ibihumbi bigera ku 12 by'abasirikare bamaze kuba rwose bategurwa ahitwa Mbandaka, hakaba hari icyo bagiye koherezwa gukora. Ese ni iki bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka Cibitoke mu kigo cya gisirikare, tubabwira uko situation ihagaze. Icyitwa igitoro mu gihugu cy'u Burundi gikomeje kuvuza uhuha, moto ibintu byakaze. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, by'umwihariko tugende tubapudetinga amatora mu gihugu cy'u Burundi ari kuvugisha benshi. Ubu tuvugana munyemerere yuko amatora y'abadepite yo yamaze gutangira. Ku munsi w'ejo nabonaga uwitwa General Neva Kasha Mashokero yagiye kwitorera rwose n'ishati y'umweru, by'umwihariko ijya kuba nk'igitenge, ariko utamenya ngo imeze ite. Ubwo rwose amatora mu gihugu cya Burundi akaba ari amatora y'abadepite yamaze kuba atangira. Aya matora y'abadepite yamaze no gutangazwa ko ari amatora ari mu bujura bukabije. Ubwo amatora y'umukuru w'igihugu arabura imyaka igera kuri 2 kugira ngo atangire. Abadepite rero rwose cyangwa
abadepite bari gutorwa bakaba ari bo rwose bagiye kuba bagaragara mu minsi mike cyane. Reka aya makuru tuyinjiremo nyamuneka. Rwose ubu tuvugana harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha, bamwe bakaba barimo bashaka kwicana nko muri iri joro ryateye rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza neza rwose werekeza mu mujyi, umugore uwitwa Ndakugarika bari bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga akaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi bimeze bite? Ese byaba ari Red Tabara, byaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoresheje FDLR? Byose gatanu kuri kagenzi kako turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano za Bujumbura turebere hamwe igitero cyasubijwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitendo by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebe n'indi kuri yo n'abandi banyamuryango bakuru ba CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru tubafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kubagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo tuvugana umutekano kuri kote y'abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe, abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za Uvira, turebere hamwe iby'abarundi 300 baguye muri ambushi hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira hano za Cibitoke turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR byatangiye kubakoraho. Turaza kugaruka kuri byishare bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza by'umwihariko muri rusange. Ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi rikorwa ngo uwitwa General Neva arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza uyu General Neva akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ndabona ari ku mutalamu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose atuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we icyo usabwa gusa nta kindi. Ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa. Ibara bikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego hejuru, nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Neva ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo. Duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe ariyo witwa General Neva kugeza amagingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mu bo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa nko muri iri joro ryakeye, iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we, ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye
imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri batandatu bari bambaye ngo inifomo zijya gusa nka kotoni. Abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero zazo ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga ukagira ngo niba abanyeshuri ba kera babajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo aba ngaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri batatu baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kuburirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake by'umwihariko mu bujyakuzimu ifite metero zigera mu 130, mu butambike ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo. Mwaba n'Imana buye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbi usibye kuba abagabo bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana by'umwihariko abadede cyangwa se senidede bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwe abantu b'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya General Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na Red Tabara zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwa. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo twigarukire gato mu nkuru idasanzwe y'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa. Bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa ba Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa aba bagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego hejuru, aho kugeza bazinga amakuru dufite uretse Imana yonyine ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi, ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira hano muri Uvira gato abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma yuko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mujyi wa Uvira werekeza hitwa za Kiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukuramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira izasarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda. Ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru. Mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda, kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwaba kw'Imana mwe, ibi mukabipinga. Nk'ubu tuvugana, urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza bakunze kumwita Gervas Ndirakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. Nawe ubu tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda izamo amanyanga menshi cyane, ndetse aya manyanga bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Bamwe baravuga bati dushyigikiye kanaka,
abandi bakavuga bati dushyigikiye kanaka, bamwe bagera hariya bakavuga ati turagushyigikiye nawe, ugabona abarwanya ubutegetsi ati nawe turagushyigikiye, ati neva ntabwo tumukeneye ku ntebe, agomba kuyivaho igafatwa n'abandi, kuko imyaka amaze ayobora nta kintu na kimwe yigeze atugezaho nka guverinoma cyangwa se nk'abaturage. Ibyo ugasanga ni ikibazo cyamaze guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu umujyi wa Bujumbura ijoro ryakeye ni umujyi ngo wari uzengurutswe